Imagine making theatre that drives the world's leading creative industry. Imagine if your industry, your future plans and your livelihood disappeared overnight. Imagine you weren't paid for months, had fallen through every net. That is what happened to thousands of freelancers working in the creative industries in 2020. I'm Phil Harris. I'm an actor, musician, director and panto dame. I'm also, like thousands around Wales and the UK, a freelance theatre worker. Theatre relies on freelancers, from the actors to the costume designers to the composers. They're all self-employed, working from show to show and often supplementing their income with other jobs. This year, it all stopped. The impact of COVID-19 shutting the doors of theatres has been huge. For freelancers, income dried up, unable to be furloughed, and often ineligible for self-employment schemes, finding themselves with bills to pay and little income to pay them. For writer Llaw, the situation has been tough. Both her and her partner, who also works in the industry, saw future work cancelled overnight, and with it their livelihoods. In March, they contracted COVID, leading to a long, slow recovery. Shielding to protect their vulnerable family, so unable to get additional work, the emotional, physical and financial cost has taken its toll. And we know Llaw is not alone. A third of people are considering leaving the profession, worried about when they'll be able to work again. 50 microbursaries have already been funded to support freelancers during this period. It won't solve all the problems, it won't pay all the bills, but it will provide breathing space, an opportunity to be creative, and a glimmer of hope for a better future. Theatr Creu'r was inundated with applications, and with your help, we can offer more bursaries to people in need. When Llaw received her microbursary, she told us, "It arrived just in time for our family. The money will help take the pressure off, give us a moment to breathe, rethink and readjust, and hopefully take those first steps towards making theatre again." Are you able to help creative industry freelancers in doing what they do best? Make the theatre you love and adore. Donate today at theatrcreu'r.com/helping hand. Dychmygwch greu theatr sy'n gyrru prif ddiwydiant creadigol y byd. Dychmygwch pe bai eich diwydiant, eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol a'ch bywoliaeth yn diflannu dros nos. Dychmygwch pe na baich yn cael eich talu am fusoedd wedi syrthio drwy bob rhwyd. Dyna be ddigwyddodd i filoedd o weithwyr llawrydd sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol yn ystod 2020. Phil Harris ydw i, rwy'n actor, cerddor, cyfarwyddwr a dêm panto. Dwi hefyd, fel miloedd o bobl ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig, yn weithiwr theatr llawrydd. Mae theatr yn dibynnu ar weithwyr llawrydd. O'r actorion i gynllunwyr y gwisgoedd a'r cyfansoddwyr, maen nhw i gyd yn hunan gyflogedig, yn gweithio o sioe i sioe yn ategu at eu hincwm gyda swyddi eraill yn aml. Eleni, daeth y cyfan i ben. Mae effaith Covid-19 yn cael drysau theatre wedi bod yn enfawr. I weithwyr llawrydd, doedd dim incwm yn dod i mewn o gwbl, dim ffyrlo ar gael, ac yn aml nid oeddent yn gymwys am y cynlluniau hunan gyflogaeth. Biliau i'w talu, a fawr ddim incwm i'w talu. I Llaw, sy'n awdur, mae'r sefyllfa wedi bod yn anodd iawn. Iddi hi a'i phartner, sydd hefyd yn gweithio yn y diwydiant, cafodd unrhyw waith ar y gorwel i ganslo dros nos, a chanslwyd i bywoliaeth hefyd. Ym mis Mawrth, cafodd y ddau Covid, gan arwain at adferiad hir araf. Gan i bod wedi gwarchod ei hunain mwyn diogelu i teulu bregus, heb allu cael gwaith ychwanegol, mae'r gost emosiynol, gorfforol ag ariannol wedi cael effaith fawr.
Ac, rydyn ni'n gwybod nad rian yw'r unig un. Mae traian o bobl yn ystyried gadael y proffesiwn, gan boeni ynghylch pryd fyddant yn gallu gweithio eto. Mae 50 o feicro fwrsariau wedi cael eu cyllido eisoes i gefnogi gweithwyr llawrydd yn ystod y cyfnod yma. Ni fydd yn datrys yr holl broblemau, ni fydd yn talu'r holl filiau, ond bydd yn rhoi cyfle i ynadlu, cyfle i fod yn greadigol ac yn llygedyn o obaith am ddyfodol gwell. Cafodd theatr Clwyd lond gwlad o goesiadau, a gyda'ch cymorth chi, gallwn gynnig mwy o fwrsariau i bobl mewn angen. Pan gafodd rhian i micro fwrsari, fe ddywedodd wrthym ni, fe gyrhaeddodd jest mewn pryd i'n taelu ni. Fe fydd yr arian yn helpu i dynnu'r pwysau oddi arnom ni, yn rhoi enid i ni anadlu, ailfeddwl ac ailaddasu, a gobeithio cymryd y camau cyntaf hynny tuag at greu theatr eto. Fedrwch chi helpu gweithwyr llawrydd y diwydiant creadigol i wneud yr hyn maen nhw'n i wneud orau? Creu'r theatr rydych chi'n ei charu a'i haddoli. Cyfrannwch heddiw yn theatrclwyd.com/helping hand.